ovog trena trka je puštena, Shirley Sur na čelu trke, Perfect Crime odmah tu, ali Torina Sur prelazi vodstvo. Torina Sur na čelu trke, Mia Mamma na drugoj poziciji, pa Medea. Dakle, Mia Mamma prelazi u vodstvo. Mia Mamma pa Torina Sur, Mia Mamma pa Torina Sur čini nam se u poziciji da gubi drugu poziciju, Šandeković je Perfect Crime izbija na drugu poziciju, Mia Mamma i dalje na čelu trke, Mia Mamma vodi, Perfect Crime na drugoj poziciji, dakle Mia Mamma i dalje na čelu trke. Mia Mamma i dalje vodi, Perfect Crime napada, bližimo se pravcu, bližimo se završnici trke, 1350 metara i nagradni fond od 200.000 dinara. Šta će se dešavati u završnici? U završnici ove trke Mia Mamma i Torina Sur.